Kini ke benta ke bangi keren. Kedai ke benta ke bangi wilayah Tai, wilayah keren bun sim apa kena kuya. Akan decision ke Badang Sedap, wilayah keren. Menyitu IP Mr. Chairman Sir, kumway ni kita kat jong ke boundary committee. Niladap ban form, agak kat Patrick jong benai April mentaga senam. Bandon no. Coordination Committee. But kani ke Coordination Committee kan coordinate. But ki hima, ki sim hima, ki jongi, ki bahap apa jong ki reutli ki area ki basyakta. But Mr. Chairman Sir, hadin ketang ladun sekoi ke meeting. Hang kabang nakaliang jong ke isi ke boundary committee ke kuat. Nilakhat ya baru kini traditional head kijong menyalalong i meeting hang ni apa council kijong bat karai ke bengisim hang tu ngak mau kedetang kowe baru ki parti ni don lang hak gusin bat kowe ke sur ngilai rai bang in yat syukmat ban le syukur kata ke di karai kijong ndai barai tang kano ke parti lan dem kano hima andai lai lang ke jing menjur lang jong ke executive committee ke board ke boundary committee bat kini ke hima baro bat misngau tenat ba iladan ke jing ha syeki hima ban penbiang ikut Islam menyetrai lang dekat dengan council ya kalau ke ba misngau tenat ak ke board bat sukemen bangidan ke wai ke sur nak mendak ke board issue Mr. Chairman Sir, tolong ke basusi, ini tu IP. Bah padang jom ini kejengnya penbaik, kejong ke council, bagi hima, kejeng kenrum kenram timi nak kapor sekapor. Bat kawai ke bakam susi kalau batang hadin sisni, bangi dap penyarai ke melong di bak keberjal, dah kawai ke sur. Hapan keren ni kejing Syam sesama saya. Ikat wengot ke perlok MDC. Kiong ba ni support di government. Bang asumsi isu masa Syam saya. Maaf yang ngai syang berjanlang beri bak bajak ni. Hapan keren kejing Syam. Baru-baru ini ban keren ban ong ban support jadi MOU ban pau ban praise ke government ke present government pada kawai ni kecik keren jong pi ba jam bepiong ni semadang dan hapan keren lamar mengidon lang ngejuk otong Sir Chairman point of order tepat member haba address subah ban address ke share not the member Mr. Chairman Sir, itu member bagi keren kami ke skop jong motion tiba pi ada ke discussion Mr. Chairman Sir, asusi bat makaliang jonga ngakwa ban ong kita perlu member jonga hak ni ke ying ke bentam bang layo ke phone call nagi bubun ba pinong yalam hagi hima kirai Kiong Mbak Charles penbek singin bangin yami sematan bang along ubal penkrek Mr. Chairman Sir kipai ba jong gedong riboy la long ready bangin mi sematan namar ba kilamat panat iki jing kadang yo ke jing phone call lagi ni singin haga bade ba tu kepung dok ha ba sakta ante ba kersan ya ke government LP school ya ke LP school ngamot badong ke badan ante popilan kata ila sakta kijaka jungi ke them marwat kala sakta nadu na po ASTC kam nang tu ila sakta kani kijaka ke basong chief minister barim jong ke Assam ru kadai kijaka jong ke Meghalaya ke belum try ter nang tu di kong pilat renjak
Mr. Chairman sir ngila syakta lut ya ke kendau ka siap ka jongi ke ai ga ma kwa ban ong ni balai na kalian jong ki dekat jong ne ga ying ki parat dekat jong ne ga ying ngimburam ya ke ai ga bangila da banyarai haga jing shisha ngila dai kumbaong iba gabriel banbu i ka parti sedin ndai banbu i ke kamat mat di perlu MDC ibu USAID barbor nak kapor sekopor daga mensim jong gajing soret nga gerpat akan ni kapor akan ni gayin ke badan buram maaf yang awal ada ngala mention by name dengan kuat banong batu perkat biang sisisin tu perkat biang sisisin Bapin susupon ya ke ke baladep banle dak dagi antli ki government ke Meghalaya Assam kalong ke bapa. Mr. Chairman sir kawai ke bakwa banyitu itu kumalakran di member sakmat baga government of Meghalaya baga government of Assam ke yeper hang teh Assam gadon kini ke Assam Land and Revenue Regulation 1886 kabang ngimla balong trai di kendau siap di jong balada ki breu di jong ni haga jing penbaik pot baik sam ki hap sya Assam sya egin pun kinamla balong trai ke kendau siap today halor kini ke norem Mr. Chairman sir kabas sai sin pat nakaliang ke jong nga kwa ban buru ban yosno na IEM in charge ng ilaka ibalong chairman jong ke coordination committee ke jong bain supahaban ay ke jing syai na mar mga osno hur warwer ko kubo baka kam kasuki palat ngakwa banyo ke jing syai hagani ke yen baka kam galong kumno hadu unta kaya kumno hadu unta bain ai ke jing syai ha ko yin ke badan buram ban pen syai ha padeng jong ni tikam baga coordination committee kelaya sakmat ngamde ukhat kata coordination committee bat kita ki hima jong ni kelale gomno ki kot islam laga council ke jong ni ke executive committee ke ai garaj ke executive committee langi don em ngidang don em ko wei gesur ban ya sakmat ikni ke kam ni ko ban syai mata kesni nang mana kalian ke jong iru ni sutu bat ki pai ba nong snong jong ni geri be ke jong ni kin sutu bat kin tip syai kata ka dei ke jing pat na kalian ke jong ha masa kawai ke ma kwa banong hang ni Mr. Chairman sir ladang ngim la ban nei ai ladang ka council kamla ban nei ai bat ka shisrab ya ke jing syai right ko malakren sakmat klem da pentip ya ke council Klem don the consultation baka council ha ka por ba sign ya ke MOU. Asyik ting ba yo ka second phase. Ke jing penbaik pot penbaik sam. Yo kanang kelumar susu. Yo kanang bu jing ya susu ya ki pai ba. Ha ka consult ha pok negeri ke jongi ha pok ka schedule area pok ka jurisdiction jong council ke jongi. Ngan itu itu Mr. Chairman sir. Dang ha gini gisni beladap ke don ke jingja ha pok border nanti. Ha pok blok 2. Kadon ke jingja Mr. Chairman sir ba wat nak kalian ke officer ki jong iro jong ke government ki ailat ke sarkar Assam namar ba kimtir yo putusam namar kata nga so ban ong ba kala dei ka por ka ba council ke jong kin shim da ki sinjam ki batang e ndai lemda kum ta ngin du no ya ndo ba siap ya ka hok ka jong ka bangi ngidei hap banyo namar bagadai ke jong ya Mr. Chairman sir nganam kren sipon hakri kupon bagadai ke kam ke bangla kren na kupon sukupon rekang kawai ke bang kwa ban sai ke sini namar bang iladon ke boundary committee iladon ke coordination committee ni kwa ban tip bagadai ke coordination committee ke boundary committee kale kumno kalayat kumno ki kam lang idang ne kumjo ne ngilak pen kelai kata nang bangin sai bat ki pai ba kin sai dia kumol ong manisha kman let's say daga jing sokya
Aku ala mention mana bainim iki perlu MDC ring agar pagi kita ki perlu MDC ru. Makin sobahaban perharbian. Sisi. Om mensuya syak ya ke sarkar nak kamda ke jingdu nom jong kari bagacak menteri ko jong.